Diama, reka nkwifuriza umugoroba mwiza. Urakaza neza nanone ku muryango wa DACCO Sport Hub ukomeza kugenda kugeza amakuru ya siporo umunota akumunota kandi agezweho. Bita Manchester United Le Devils, amashitani atukura. Iyi ngiyi abenshi bavuga ko nyuma ya Real Madrid kuri isi ya rurema niyo kipe ya kabiri ikomeye mu bintu byose bigiye bitandukanye. No doubt utabyemera na ntera mabuye. Tumaze iminsi tuganira ku ikipe ya Manchester United ya Michael Carrick nk'umutoza mushyashya wamaze kuyisenyera imyaka 2 w'inyongera mu gihe azaba yitwara neza. Tuvuga ku ba mediateri cyangwa se aba midfielders ari kugenda arebaho cyane. Tuvuga ba Tonali, tuvuga abantu bitwa ba Matheus Fernandes ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ariko kugeza kuri saha Manchester irifuza kwiyubaka mu myanya yose igikomeye. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kuganirira ku nkuru izamutse cyane kandi ikomeye y'abakinnyi babiri, Lewis Hall kuva mu ikipe ya Newcastle United ndetse na Antoine Robinson kuva mu ikipe ya Fulham. Aba ni abakinnyi babiri Manchester iri kwifuza gukuramo umwe kugira ngo irebe ko yabasha kugenda kuba yasigara ku cyuho cy'umukinnyi wita Tijani Marisia ugiye gusohoka ndetse no bita Ruksho babarako nawe ari gusaza abyina avamo kugira ngo hari ahantu bazabe bamaze kuhakora. Ibi ngibi rero bijyanye nuko Manchester abizi neza ko uyu mwaka yakinaga irushanwa rimwe, umwaka utaha izaba ifite amarushanwa menshi igomba kubihanganamo na za UEFA Champions League, amarushanwa y'u Burayi. Niyo mpamvu rero iri bize cyane igomba kwiyubaka ku myanya igiye itandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri Manchester United kuri nimero 3 ishaka kugura cyangwa se iri kwifuza kuba yagura. Ikindi turanyarukira none Manchester muri City, turaganira ko bita Tijani Reindjers nawe byangeye byatutumbye byakomeye. Uribaza ngo Tijani Reindjers bigenze gute? Ni nyuma yuko umwaka umwe gusura hagije kugira ngo ababashije kuba atari kunezeza abi Manchester City. Ndagira ngo rero ngusabe gukora subscribe n'ukunda ibyo dukora, ndagusaba gukora share, like. Ikindi shiraho igitekerezo cyawe muri comment section utubwire icyo ubona twakongera mu muryango wa DACCO Sport Hub. Reka rero nze gato twanzike twirukanke bya hatari. Bita Manchester United iri bize cyane ku isoko ry'umupira w'amaguru muri isama mercato. Ni ukuvuga ngo Manchester United ikomeje kugenda ibigira serie cyane kubera ko kugeza kuri saha inkuru ikomeye cyane ikomeje kuzamukamo irimo irareba ku bakinnyi babiri, uwo bita Lewis Hall kuva mu ikipe ya Newcastle ndetse n'uwo bita Anton Robertson kuva mu ikipe ya Fulham. Umwe n'umwongereza uwo bita Lewis Hall, uyu Robertson ni umunyamerika. Umukinnyi witwa Lewis Hall afite imyaka 21, umukinnyi bita Robertson afite imyaka 28. Uribaza ngo amasituasiyo yabo yombi ameze gute mu muryango w'ikipe ya Manchester United? Reka duhere ko bita Lewis Hall, ariko mbere na mbere reka nkubwire uko bimeze. Manchester irimo irifuza kuba yagenda igakomeza ku mwanya wa nimero 3 kubera ko iri kubona ko uwo bita Tijani Marisia agiye kuba asohoka mu ikipe ya Manchester United nk'umu free agent, ariko nanone bakanabona ko uwo bita Ruksho nawe ari kugenda agana mu zabukuru, bakaba babona ko igihe kiri imbere bashobora kuzabona ikibazo cya nimero 3. Rero bateguye umushinga wo kwiyubaka kuri nimero 3, ariko bareba ku mpande zombi. Baribaza bati tugomba kureba ku bakinnyi babiri bagiye batandukanye. Umukinnyi wa mbere agomba kuba ari umukinnyi mutoya ufite akazoza ari kuri maranagaragaza ko ari ku rwego rwo kuba yakina muri Manchester cyangwa se mu myaka iri imbere asimbura Ruksho akaba yabasha gukina mu ikipe ya Manchester United. Uwo numwe. Uwa kabiri tugomba kureba uwadufasha muri quick transition, umaze kugira icyo bita experience n'ubukure mu gukina ndetse unamenyereye Premier League, umaze no kugira ku rwego rwo kuba ari final project cyangwa se ari umukinnyi wamaze kuba iyuzura cyane. Abo n'abakinnyi Manchester babiri irimo irarebamo kugira ngo ihitemo icyemezo cy'uwo izaba iguramo. Umwe rero yitwa Lewis Hall, ni umukinnyi w'ikipe ya Newcastle. Uyu ni umukinnyi wa nimero 3 wayo. Uyu mukinnyi rero ni umukinnyi mwiza cyane kubera ko ni umukinnyi muto afite imyaka 21, afatwa nk'inkingi ya mwamba mu ikipe ya Newcastle kubera ko babona ko uyu mukinnyi ari umwe mu bo yubakiyeho mu myaka iri imbere kubera ko aracyari muto. Ya Manchester United rero yatangiye kugenda irebera hafi cyane
yifuza kuba yareba ko yagura uyu mukinnyi nimero 3 w'ikipe ya Newcastle. Uyu mukinnyi w'imyaka 21 rero witwa Lewis Hall ni umukinnyi wazamukiye mu academy y'ikipe ya Chelsea, ariko iyi Chelsea yahise imutiza mu ikipe ya Newcastle, ariko ishyiramo list clause ivuga ko mu gihe cyose bizagenda neza miliyoni 28 muri list clause nizo ikipe ya Newcastle izahita imugura nka obligation to buy. No kuvuga ngo Newcastle yarabyubahirije rero mu mwaka wa 2024 Newcastle yamuguze miliyoni 28. No kuvuga ngo rero uyu mukinnyi yahembwaga 45 mu ikipe ya Newcastle, ariko kugeza kuri saa afite amasezerano ageza 2029 kubera ko yasinye imyaka 5 mu ikipe ya Newcastle. Iyi kipe ya Newcastle ivuga ko uyu mukinnyi imubona ku gaciro ka miliyoni 60 z'amapaundi cyangwa 70 kubera ko imufite mu mushinga urambye muri uyu muryango w'ikipe ya Newcastle. Manchester yo irakomeza kumurebera hirya no hino, ikavuga ati uyu mukinnyi twaramukunze tunamwitayeho, ariko turizera neza ko nubwo tubona henze, ariko ikipe ya Newcastle ishobora kudufasha ikaba yagabanura ku biciro, tukaba twabasha kuganira nayo, tukaba twabasha kuba twamusinyisha mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Iyi ni transfer ya mbere ku ruhembe ishobora kuzaba irimo iragora ikipe ya Manchester United, nubwo uyu mukinnyi ari uwo ikeneye cyane kubera ko irifuza kuba yakora umusimbura mwiza wa Rukisho urambye mu gihe kiri imbere. Ibi rero birimo biravuga yuko uyu mukinnyi afite imyaka 21, ni umukinnyi ufite akazoza imbere hazaza, kandi ni umukinnyi wafasha Manchester na identite bijyanye n'ibyo Manchester ikina. Michael Carrick arimo arabibona neza ko uyu mukinnyi bita Lewis Hall byahura n'umuryango w'ikipe ya Manchester United. Ikomeje kugenda imurebera hirya no hino rero, ireba uko bizajya bigenda, ariko iri kwifuza ko Newcastle yashyiramo ikigongwe ikagabanya, ubundi bakabasha gukora ibiganiro, ubundi uyu mukinnyi akaba yabasha kuba yasinyira ikipe ya Manchester United. Umukinnyi wa kabiri bamwita Anton Robertson. Uyu ni umunyamerika afite imyaka 28. Uyu ni umukinnyi ufite press iremereye, uyu ni umukinnyi ufite imbaraga zo kwambura imipira, uyu ni umukinnyi ufite imbaraga zo kudefanda, uyu ni umukinnyi ufite n'ubushobozi bwo gufasha mu busatirizi. Uwo ni myugariro ukina nimero 3 mu ikipe ya Fulham, ajya bana vice captain sometime anigiye abari captain biterwa n'igihe uko kiba kimeze. Uyu ni umukinnyi ikipe ya Manchester United ifata nk'umukinnyi umaze kugira experience, umaze kuzamura urwego, umaze kumenya ibyo agomba gukora, ugeze mu gihe cyo gutanga ibisubizo no gutanga ibijyanye n'uby'umukinnyi mukuru atanga. Ibona ko muri projet yo gutwara ibikombe yamukoresha. Nukuvuga ngo rero uyu mukinnyi witwa Anton Robertson nimero 3 y'ikipe ya Fulham, ngo Manchester United ngo irimo irabona yamusinyisha, ngo irimo iragerageza kurebera hirya no hino nayo ngo irebe ko uyu mukinnyi yamuganiriza uyu munyamerika ikamwinjiza mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Gusa ngo Manchester yizeye ko ngo uyu nguyu we ashobora kuba adahenze cyane nkuko Lewis Hall ahenze muri Newcastle, ngo kandi ngo ibijyanye na kontra ye muri ikipe ya Fulham ngo asigajemo imyaka 2 gusa kugira ngo kontra ye ibirangiye mu ikipe ya Fulham. Uyu nundi mukinnyi Manchester yashyizemo imbaraga kugira ngo irebe ko yasinyisha kuri nimero 3. Ibi bijyanye n'iki rero? Aba bakinnyi bombi ni abakinnyi Manchester, Michael Carrick ndetse na Ineos n'ubuyobozi bw'ikipe ya Manchester United, abashinzwe kugurira Manchester barimo barakomeza kugenda bakurikirana cyane kugira ngo barebe ko bazana ramforu, kubera ko uwo bita Tyro Malaysia yababereye imfube, agiye no kubasohoka nk'umu free agent, kandi Rukisho nawe arashaje, ntago bamubona nyuma y'imyaka nk'ibiri cyangwa se 1 n'igice aza barimo agenda byina avamo. Barifuza rero kuhita bafatirana hakiri kare muri iki gihe bari bize, bari kubaka effective, bari kugira ngo barebe ko bakubaka abakinnyi ku mpande zose kandi bagiye bakomakomeye babafasha. Ndagira ngo babaze kuri kino kibazo cya Manchester United, ari ukugura nimero 3 w'umwana ufite akazoza nka Lewis Hall, ndetse no kugura nimero 3 umaze kugira ubunararibonye, umaze kugera ku rwego wagufasha kuza muri quick transition kwita mutwara ibikombe cyangwa se bagufasha kwita mubikora vuba vuba, dore ko Manchester yahaye projet ko 2028 igomba kuba itwaye ikintu gikomeye mu Burayi. Major Trophy kandi remereye. Uri kubona wagira inama yihe Manchester United? Manchester ikora iki? Isinyisha umukinnyi w'imyaka 28 muri Fulham Antoine Robertson uyu munyamerika, cyangwa isinyishe Lewis Hall uyu mwongereza w'ikipe ya Newcastle? Uraza kugenda unsubize. Iyo ni Manchester United rero mu kwiyubaka kuri nimero 3. Ndabizi neza ko hari icyo ukuyemo kandi n'amakuru ari update. Ikindi cyane bamwita Tijani Reindjers
ni umukinnyi w'ikipe ya Manchester City. Ni umukinnyi wayinjiyemo mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka utaha 2025 asinya amasezerano y'imyaka 5 kuri miliyoni 46 z'amayero kuri uyu mukinnyi witwa Tijani Reindjers. Uyu mukinnyi witwa Tijani Reindjers, ikipe ya Manchester City yamaze kubitangaza ko ngo ari ku isoko. Uyu mukinnyi nta n'umwaka umwe amazemo, Manchester City yamaze kubitangaza ko ngo ari ku isoko. Umwaka ushize uyu Tijani Reindjers akinnye imikino igera kuri 28 ayitsindira ibitego 5. Tijani Reindjers yabuze umwanya wo gukina mu ikipe ya Manchester City. Uyu mukinnyi Tijani Reindjers Manchester City kuvuga ko aragurishwa ngo ari ku isoko. Ngo irashoboka ko cyane gukina muri Premier League bishobora kuba byaramunaniye, kandi hari inyungu ikomeye cyane kuri Atletico de Madrid iri kumwifuza cyane. Atletico de Madrid ngo iri kugenda ibaza uko situation igiye imeze, gusa ngo biragoye cyane yuko ngo ashobora gusubira mu Butaliyani ngo kubera ko igiciro ngo bamuguraho ngo kirahenze cyane nibyo kumuhemba, ngo kandi ngo hari amakipe yo mu Butaliyani n'uburyo ari kumwifuza ngo ariko birahenze cyane. Ikindi kandi gikomeye cyane kinakomeye cyane nuko ngo we arakifuza gukina muri Premier League. Hari amakipe nka Atletico de Madrid ikomeje kugenda ibyifuza kuba yamusinyisha, ariko uyu mukinnyi gitunguranye cyane nuko Tijani Reindjers yavuye mu ikipe ya AC Milan, uyu muholandi ari ku rwego rwo hejuru, binagaragara ko aje gukina mu ikipe ya Manchester City, ariko Pepe Guardiola akaba atarabasha kumubonera umwanya uhoraho mu ikipe ya Manchester City. Uyu mukinnyi rero yakomeje gupushinga, ndetse na Manchester City yamaze kuba yamuha green light yo kuba yakemerwa kuba yasohoka mu muryango w'ikipe ya Manchester City, ngo aragurishwa, ngo ikipe yiteguye kuba yaza kumugura, ngo yaza kuvugana na Manchester City kugira ngo aze kuba yaba yasohoka mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Ibi bitewe n'iki rero? Nuko bita Elliot Anderson agiye kuba asinye mu ikipe ya Manchester City. Nkuko byakomeje kugenda bigaragara, Manchester City iri gushyiramo imbaraga zikomeye cyane. Mu minsi ishize yatanze ubusabe bwa miliyoni 103 ndetse na miliyoni 15 za bid, za add-ons, barayanga miliyoni 121 zose full package z'amapaundi barazanga. Ubu rero iyo bita Nottingham Forest yatangaje ko yifuza ko ikipe yifuza uwo bita Elliot Anderson izazana miliyoni 120 izuzuye imbumbe, ntabyo gutanga add-ons, ntabyo kibashaka miliyoni 120 zuzuye kugira ngo Elliot Anderson azabe ava mu muryango w'ikipe ya Nottingham Forest yerekeza mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Tijani Reindjers rero agiye kuba abigwamo, ahita asohoka nawe mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Atletico de Madrid niyo kipe iri ku gasongero yifuza uyu mukinnyi Tijani Reindjers. Ese uyu Tijani Reindjers umwaka umwe gusa mu myaka 5 yasenye mu ikipe ya Manchester City waruhagije ko amaze kuba aba imfube, cyangwa yaburiwe umwanya wo gukina arabishoboye? Uraza kugenda unyandikira. Ndagushimiye cyane. Twaganiriye mu ikipe ya Manchester United wa bita Robinson ndetse na Lewis Hall, bose bari kwifuzwa kureba ko habonekamo umwe wagurwa mu ikipe ya Manchester United kuri nimero 3 kugira ngo ujye gutanga ramporo kuri Malisi ugiye gusohoka nk'umu nimero 3 ugiye gusohoka mu free agent, ndetse na Rukshaw ushaje ugomba gusimbuzwa, dore ko Manchester iri kubaka projet gutwara ibikombe. Ikindi tuganire kuri Tijani Reindjers, uyu muholandi wari ufite imyaka 4 asigaje mu muryango w'ikipe ya Manchester City, ariko Manchester City ikaba yatangiye kumushyira ku isoko ry'igura n'igurisha muri isama ngo umuntu witeguye ngo yaza akamutwara. Ayo ni amakuru abiri nashaka kugezaho muri uyu mugoroba. Ndagushimiye cyane ko bakomeje kuba nanjye, ndagushimiye cyane ko bakomeje gukora subscribe, bakomeje ku likinga, bakomeje gukora share. Ikindi ndagusaba gukomantinga cyane, icy'ingenzi cyane kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ntucikwe na bino biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ndagushimiye cyane rero, Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.